kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka, kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe, ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka, bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga, kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu, ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe ugishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali, X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic, ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Ntugacikwe n'umwanya w'agasobanuye time kuri Flash TV hamwe na The Great Entertainment. Aka kiswe Mysterious Personal Shopper. Iyo uhisemo nabi, ubuzima bwawe burangirika, kuko ejo hazaza hawe haba hari mu biganza byawe. Wahitamo neza, isi yawe igahinduka paradizo. Amahitamo y'umuntu niyamugeza ku rupfu cyangwa se akamurokora. Bya bindi bavuga ngo uharanira byinshi ukabura nabicyo wari ufite. Ndagira ngo twige isomo hano, ntitukarebe filime kandi ngo dusiga nta kintu tuvanyemo. Mysterious Personal Shopper ni buri munsi saa 8:30 mu gasobanuye time kuri Flash TV hamwe na The Great Entertainment. Iyi ntukwiye kwicikwa cyangwa se ngo uzayibarirwe. Niba utwara ibinyabiziga ukaba utazi MPG Extreme ku binini byawo byitwa X-Caps, uyatayemo ndakurahiye. Reka twikomereze na episode ya kangahe 20 harya. Akazode ni 20 kuri Love a Lifetime. Aka na gasobanuye time hamwe na The Great Entertainment. Gira mugenzi wawe, bwira mugenzi we ko The Great atangiye gusobanura. Bibera ku gasobanuyistore.com. Fata telefone yawe cyangwa se imashini yawe, ujye muri browser ukoreshe, yaba Google Chrome cyangwa se n'indi ariyo yose, wandikemo wa eshatu akadomo agasobanuyistore.com. Filime n'ubuntu, urajya hepfo uscrolling, ukimara kwinjira kuri website urasangaho filime nyinshi kandi n'ubuntu. Mpola Love a Lifetime. Ibyo byose nibyo muzabona. Filime ntago iraryoha neza, turacyari muri introduction. Bimeze bite? Love a Lifetime episode 20. 赤华诸物 Chiwa Pil 因成至宝，花海岂是 yatuvuye igihe kinini 的地方？ duha uburenganzira. 若真如传言那般，花海被毁，龙吟城岂不大乱？ tumenye ibijya mbere. 还能像现在这般的气定神闲？ Mutuze nta kibazo ifite. 我理解， Ndimo ndumva uko mwiyumva, gusa nyuma ya byose 龙吟城相 kubera uyu mujyi 以续命， wabafashije kugira ngo umurokoke. 马的信任走 Rero 啊， mwaka twizeye. 坚决不许。 Master Long
难不成你们还要硬闯进去？如此 nimba atarigeze atigizwa n'ibyabaye mwebwe murafata umwanzuro 你，哎呀， data we mwigwa mu gatego kabo niko ye nibibazo guki babashuka mukabyemera episode ni 20 kumbu uyu nguyu yavayo Longsu 拜见城主。空字堂荣肃 master nagushura 掌门。既然各位， ndi Longsu wa Hall of Emptiness 那就依各位的意， niba mutatwizeye 由我空字堂带领各位进入花。 nimwitahire mugende ubwo nta kintu muzongera kutubaza urizo tubakorera iki mwumvisha ibyo abandi bavuga niba mutatwizeye mwigendere 也好， sawa 为了打消各位掌门的疑虑，也只好如此了。 kugira ngo mbahe confidence mwese 咱们的空子堂一定要提前做好准备，千万不能再出任何差错了。 reka 是， tubahe ikaze tubakire neza kugira ngo ubutaha mutazongera gukora iryo kosa 正好也是 kumbe hakuno 打算说出。 flowers imeze bite mbwira 整个江湖中见过真正， isi yose y'imirwanire 其实寥寥无几。 yamajije kumenya 我们只需在各位掌 ibyaciwe apel 造一番， ikindi sinzi nimba turi bubashe kubatuburira bigakunda 只是 bose barabizi 也要终究是个问题， antidote ya nyayo ni ikibazo 寻他法才是。 tugomba gushaka uburyo 福儿， so 派你前去灵虚阁探查， hari ikintu cy'ingenzi 什么重要的消息？ wabonye muri Ling's Pavilion 这灵虚阁阁主是怎么逃过赤华珠反噬这一劫？ ni gute master wa Ling's Pavilion acika 常人 chihwa apel 或许 antidote 整个灵虚阁界 wenda afite uburyo bwe 想要探出半点消息， ariko ahantu hose hararinzwe nta kindi gihari nabwiye abantu ngo basakasake 城主所托任务，还请城主责罚。 gusa nta kindi kintu kidasanzwe 花海一事没有你的责任， oya nta kosa wakoze 我会怪 ku byabaye kuri flower sea kubera iki nakurenganya 你。答应了各派的掌门， tugomba gushaka ukuntu batwizera 还要尽快 ubwo buryo bwonyine 是， ibintu biroroha 亲自 cyane ibisigaye ndabyikemurira 这些消息 mohwani 换悄悄地放出去的。 ashobora kuba yohereje bamwe mu bayoboke mu ibanga 我们龙吟城 hakeneye ko rongoyi yacu 后手 ihura n'ibibazo 放 tugomba kubyitondera 这件事情， mfite ubwoba ko 怕也瞒不了太久。 tutabihisha igihe kinini 这到了关键时刻， turi mu gihe cy'ibibazo 还是得下得去狠手啊！ tugomba gukoresha metode z'ubugome 若在这个 aka kanya 再与其 nta bundi buryo umwanzi arakomeye 恐怕更难以。 tugomba gukubita ahababaza 城岂能是被别人牵着鼻子走的？ gute rongoyi yabatwa n'abandi 来对付你爹， mohwani ashaka kundimburisha ibi ngibi 我绝不会让。 ntabwo natuma atsinda 现在 aka kanya 我们要想出一个 tugomba gushaka 计策来。 umupango wa nyawo perfect plan we have to find the perfect plan master long yego 当年 none se 我被梦幻所缚， ubwo nacikaga mohwani 这次灵虚阁之行， none se muri uru rugendo usura Ling's Pavilion wahuye na mohwani 若真 oya 想 ahubwo 是因为 hari ubutunzi yari afite nkiri muto 时不时会将这话拿出来看上许久。 najyaga nkunda kureba ibye gusa 他提及此人， hari ikintu nabonye ndagira ngo mwihangane 我只是想起 mwahuye se oya ahubwo nibutse ubutunzi yari afite 梦幻有一幅视若珍宝的画像， yari afitemo ifoto 画中 yakundaga cyane 是一位年轻貌美的女子。 wari uri muri iyo foto yari akiri muto 梦幻 kandi 时 ari umukobwa mwiza 不时会将这 rimwe na rimwe 画拿出来看上许久， mohwani wabonaga ko ayikurwa akaza cyane ntazi ibyayo 而且他提及此人时， gusa uyu muntu yakundaga kumuvuga cyane 竟十分得意自豪。 avuga ko amwishimiye cyane 不知城主对这名女子可有印象？ ndimo ndibaza nimba uyu muntu umwibuka 此人便是莫幻最得意的弟子， hari umunyeshuri mohwani yakundaga cyane 是我的师妹李若涵。 yari junior disciple wanjye junior disciple Lin nyagasani 莫幻总是夸奖说， mohwani yaramushonyagizaga cyane
他是我们师兄妹之间 niwe wari umuhanga muri twese 立的， urimo arabyumva 可惜后来 nyuma yaho 与纳兰一家的家主私奔了， yishingiye 搬出了灵教， we n'umuryango w'abanalani 这一直都是魔幻系 lin sect isa nkaho irimbutsemo 头的一块 mohwani byaramubabaje 心病。 biramubangamira urimo arabyumva 你怎么会突然问起这个？ kuki ubimbaje bitunguranye 我只是想到， ahubwo mfite igitekerezo 我们并不清楚 ubwo mohwani yapanze ibi ngibi 他身边有什么人。若不实现 tukaba tutazi uwo muntu uwo ari we 他的话，日后 kubera iki 换。 tutakwirengagiza ibibazo by'ahazaza 此次花海之 nyuma 事， y'ibi byose Kuba yibi- iki kibazo 操作 cyatewe na mohwani 调查清楚他的行踪， tugaperereza hahise he 能找到此事的 wenda twaca muri ibi bibazo mohwani tumuvumbuye tukavumbura imipango ye byaba ari byiza kurushaho cyangwa se tukamumushakira nimba yaramubuze tumubonye byaba ari byiza 其实花海被毁一事， nakubeshye flawasi irimburwa 若涵是 林罗汉 一起来的。 yari ari kumwe na mohwani 林若涵在江湖上已经消失了这么多年， yamaze igihe kinini atagaragara mu isi y'imirwanire 突然出现了， bitunguranye baragaragaye 是冲着我们龙吟城来的。 batagatinga 接下来 long yin 会遇到什么样的挑战， iyi ni challenge dufite 也很难预测呀。 biragoye kuba na predictinga n'iki kindi gikurikira 看来 bisa nkaho 灵虚阁 Lingsu Pavilion 也是纳兰一家的根基。 fondasiyo yayo ya nyayo ari abanalani ari umuryango w'abanalani Master Long 就先推 ubwo reka ngende iki nacyo arakivumbuye ati bisa nkaho Lingsu Pavilion fondasiyo yayo ari abanalani ariko ntiyabivuga gusa papa nawe arabyumva ko umwana bisa nkaho ari cyamutsimbye muri make nk'umuntu uzi kumva yakumva agakurura cyane barakwereka hakuno kuri uru ruhande hari urimo aritoza formation gira atya dore formation buraza aka kahise kabura kandi uyu arimo aritoza buraza ga 哥哥， do ni mu rugo ariko kubera formation arimo arahindura ni ikibazo 哥哥， avaye哥哥身上的味道真香， kuri murahumura neza 研制梅香者，无人能比哥哥厉害。 iyi parufe yacu irarenze pe ndekera kuvuga ubusa 了，我跟你说， wari wayobye nanone nakubwiye inshuro zingahe 这是自家的 kuki utibuka 路，说出去不怕。 hano ibaze uburi iwawe uri ahandi byagenda bite 甜心，把他毕生的功力 papa iteka yaragukundaga rega akakwigisha wenyine ubuse urumva nyine twanganye ubumenyi ndakwiyamye 你在胡说些什么？ uravuga ibiki 哥， buraza 别说， rekera kuvuga gutyo 我一时疏忽， nuko nari nitwaye nabi ubutaha nzajya ndyamira amajanja 给明媛丢脸的。 ntago nzijya nsebya umuryango wacu 对了，哥， hagati aho buraza 我听闻容大小 numvishe Miss Longsu ubwo yasubiye muri 还是一副 Longoying 的样子， ubwo yazaga yitwaye bidasanzwe 都不打， yanagiye adasezeye 真没礼貌。 mbega ukuntu ari mupaya 常来说， kuri Longoying 没棋子吧？ twebwe turi turufi yo kubakorera nta kindi turi inganda badukoresha uko badukeneye bakaduterana uko babishaka nta kindi ikirenze ibyo 自顾不暇。 nabo ubwabo ntabwo bakwiyitaho ibaza abantu bakontora abandi nabo ubwabo batiyitayeho 只见 ni ikibazo nkurikije uko mbibona 目中无 Longoying 过河拆， yaradusuzuguye cyane irakabya iranadutererana imaze kudukoresha buriya aka kanya byaba byiza udirinze nabo bikarangira 没靠山， dukeneye abantu bo kwishingikiriza Lingsu Pavilion 城有情 ifite ubucuti bwiza kandi sinzi nimba mu hazaza bizajyana umubano ukomeye cyane na Longoying Pavilion urakaguriki Bumi. ibyo uri kuvuga ibyo uvuga urabyumva ntabyo numva什么？ none se Lingsu Pavilion wayibonyemo iki虚阁，看似威严 Lingsu 大， ni ahantu heza kandi hatangaje Yongera. master wabo kandi Tsinda. akundwa akaza abantu 会为别人着想， umuntu utekereza kure
其实龙 twamwishingikirizaho 情之辈可比的。 ureke bari abantu bafite umutima mubi muri Longoying. 不明啊，我们梅家是 hari ikintu ntumva kuri njyewe. 那凌虚阁呢？他们靠什么隐藏？ twebwe turinzwe 江湖中人就迟迟找。 ni information. Lingizu irinzwe n'iki? 凌虚阁与寻常居所自然不同， ariko ntabwo iri ahantu horoshye kwinjira. 靠的 ni mu misozi. 借阻断 ukuntu hameze uri umuntu usanzwe ntabwo wahinjira. 人根本无法进 niyo wahinjira kuhatembera byakugora. 阁的人才能， urumva rero n'ababambure babo yibeshya akayoba gatoya ntiyahagera. 也并非难寻。 ushatse wabyumva. nubwo turinzwe na formation ariko bo bari mu mataba. kwinjira ugaruka ukata usubirayo usubira inyuma ugaruka usubirayo ntabwo byoroshye. 去替别人筹备婚事，还笑得出来？ akose 什么喜呀？ umugabo wagiye kurongora undi mugore none urishimye. none se waretse nalo niyo yakigendera. 祝福便是成全， nimba tudakundana tubane ku ngufu. 心善之人， kandi Longo Hwa ni umukobwa mwiza naramukunze. 凡能多出点力，娜娜哥哥一定很开心。 bibaye ari ukubafasha n'abafasha bakishimwa neza rwose ntababangamiye. urakagurye kumbe hakuno uyu yaje hano ni Guangqi 见过梅少， yanga Master Mei. 龙吟城出了此等大事， nyuma y'ibyabaye 有心思筹备婚事， ni iki cyiza uzanye uzanye invitation z'ubukwe. 婚事 oya 方筹办。 gusa ubukwe bwo buzakomeza nk'uko bikwiye. 上回梅林烧婚， ubushize 实在失礼， nagufashije muri byinshi ndanakwangiriza mbabarire. 一直想找机会赔补上， ndabizi ko nakosheje rwose pe. Meli. nzakora uko nshoboye kose 一并承担。 nongere nisubireho. 梅园是小，可是妹妹 biriya nta kibazo. 我就这么一个。 umutekano wa mushiki wanjye nicyo cy'ingenzi. 悔婚之事虽已平息，但是 wangize isezerano ry'urushako byo 亲自去操持婚事， ibyo byo ntacyo nabivugaho. 我不是林夫人 isi ni hatari 过呀。 inzira ntibwira umugenzi. 阁主早有交代， master wanyu azansobanurira. 缘由梅少 buraza nta kibazo rwose. ushaka kumva impamvu ze z'ibyabaye 一女 si ngombwa. 论亲疏， afite impamvu ze 是 kandi barabanye bemeye kujyana umubano. 梅姑娘蕙质兰心， we n'umukobwa wa mbere afite umutima mubaya gusa umukobwa wa kabiri ni umwana mwiza. ikindi nizere kuzaza kudufasha mu myiteguro y'ubukwe 还是少。 dore ko ugiye kurongora nubwo yari agiye kuba umugabo wawe ariko mwabaye son sister brother and sister. 考虑如此 ubwo rero ntari wasi. 要谢的是雪曼才， ntugire ikibazo biranshimishije. ako sister bagutwaye umugabo urishimye kweri ujye no kubafasha mu myiteguro y'ubukwe. 我也不便再多说些什么。 yewe nimba ari ukabifata ntacyo narenzaho. 机会的话， hari ihirwe 希望能见一 reka nizere yuko nzahura na Yanga Master na Longo Hwa ariko aka kanya umuryango wacu umuryango wanyu 的时候， ni ikibazo. 过为仓促， Zueman 我们准备 nubwo yamwemeye nka son brother 大婚 simbizi pe ku by'ubukwe bwanyu 厚礼当面祝贺。 impano tuzazibaha ntacyo nzaza. 但 urakoze cyane gusa 琐碎，不知能否安排入阁相。 hari ibibazo twitegura mu bukwe 若有机会， uritonde 做安排。 bitaza kuba ari amahoro make. 那就有劳仓促。 ari ihirwe nta kibazo ubwo cyangwa iki ntari wasi. 你就别啰嗦了， rekera kuvuga ariko wowe 前去，你的心意我 ugiye kujyana Jiangqi mbe ndiyo dufatanye gutegura ubukwe tugende. uyu baramutwara bajya mu myiteguro y'ubukwe bafashe gutegura ubukwe. ni ubukwe bwa Sony Brother ariko mushiki wanjye muramukomerekeje. isano ry'umuryango muraryangiza. uyu mushenzi mureka agende. 粤语文化并不在凌虚阁中， ese ntaraniye 以阁主 buriya mukobwa baracyariyo kandi 又怎么会让雪曼前去帮忙？ kubera iki mbona kandi yasabye ngo 一路 Zeman amufashe ati 我还有一线机会。 naraniye ndetse na Longo Hwa bagiye muri Longoying. 你千方百计， rebere nawe 并且 kuki basabye Zeman ngo azabafashe ntabwo byoroshye. 若冰晶能让赤华珠提前开花，想必夫人的反噬之毒就不会有大碍了。 最好如此。 abangaba bari gukora uko bashoboye kose 的安危， ngo bakoreshe 否则又怎？ imbaraga zabo babone ukuntu babona Chihwa Pale. 既然如此， ikigabo kiri ahangaha ntabwo cyumva ibiri kuba 了解一下。 ntabwo cyishimiye mariage y'umuryango w'abanarani ndetse n'umuryango w'abalong. ni ikibazo. 非阁主， 可阁主最 umuryango w'abanarani warapfuye. ese duhagarara uko nguko? 对之。
nyamaze ushatse watuza 阁主和你一样，对龙吟城仇恨甚深。 Master Lin 他此生的愿望 yanga Longoyin 杀了荣敬风，报仇。 humura inzangano zahise tuzirikira abo ngabo ba nyirazo 姑娘在一起时， dutangire generasiyo yacu 十分不理解，甚至加以阻拦。可荣化姑娘丝毫不畏惧灵虚阁之势力，她费尽心思， ibaza niba umukobwa yaremeye gusiga iwabo 甚至为 anabizi ko se ari mubayi 龙吟城偷取， akanamenya umuryango agiye kujyamo ko umuryango wanahemutse ariko akemera akaza 能够救阁主， ese urumva ari ngombwa koko ibaza umuntu wemeye gukativetinga ngo yemere kuvura 就感受不到别人的善， umuyobozi wacu 没有荣化姑娘， akaza gukativetinga akemera kurimbura iby'iwabo uwo mukobwa urumva umufitiye iki kibazo 天底下善人， wamuhaye amahoro 纳兰月为何偏偏娶仇人之女？ none se mu bantu bose 这仇恨和他俩 bagira umutima mwiza kuki umuryango w'abanarani ari wo wahuye n'irimbukiro 一手撑起的。 uko niko bigenda ni ku isi tuba imeze 你可曾想 uru rwangano rw'umuryango w'abanarani ufite n'urwahahise ibintu by'inzangano tubireke 虚阁 tubirekere ba nyirabyo 实属不义， aho babyeyi bagende bapigane babwira iki ariko generasiyo 中最 twebwe turi indwanyi ziri aho ngaho 而且 zitagakwiye kubabaza bitewe n'ahahise 整个灵虚阁的平静荡然， kwamishwa n'amateka 是家人 ngo 平 birangire utamenya iyo ava 说前程， ntamenye iyo ajya tubyirengagize tubirekere ba nyirabyo umukobwa arimo arakora uko ashoboye kose ngo yicuze 这一切 ibyaha umuryango we wakoze 让荣敬风一人 Ilongo Jifang we amaraso yamenye azayaryozwa ariko abamukomokaho ni inzirakarengane bareke Master Lin mwumve 我就不会动荣华。 okay 起 ntaki Master Lin ubwo ahari Longhua sinzabukoraho ariko azamurekura gato 的一切， nzagaca umutwe 你能够干， sha sigaho ndi 你三言两语 reka mbe ntuje tu 得了的。 gusa ibyo umbwiye rwose ntabwo nabyemera 许多事物 uri muri Lengzu si ngombwa ngo ducyocyorane fata umwanya we experiencing buri kimwe hano gira amahoro ibyo nkubwiye wabyumvishe umukobwa yataye iwabo 宜州 adufasha gukativetinga ndebera nawe 月颇为不同啊。 Luyizi koko nkuko nabitekerezaga atandukanye n'umuryango w'abanarani uyu si uwacu pe 世界 kumbe hakuno 让你暗中保护他儿子， Longhua batangije ibibazo 师姐 arimo arashaka kurinda umwana we mu ibanga nyuma y'imyaka yose yakoresha imbaraga ze zose 不为过吧？ kugira ngo arebe ko 这龙吟城之事 yaduha 既然是明尊放出来， amahoro make ariko byarangiye atuziye 说他是 Supreme Master nuko yabyirengagije 清风， ikibazo ni kimwe 他也不值 kubera iki waka kanya target ari Long Jifang得担心的。 tuza Lin Longhua ubundi kuki umwitayeho cyane 为人母者 nk'umubyeyi 放心不下， agomba iteka guhangayikira umwana we ntawe dutandukanye rero twese turi ababyeyi 哦对了， hagati aho 那小子是不是还在？ jaye aracyari hakuno gitinya umugore wacu 守在门口，寸步未离。 ndahagaze hanze y'amarembo ntago arimo arabusha 那就让琉璃绊住他。总之，别让他回龙吟城， okay 削弱 ntacyo namukereze mpaka imipango yacu iciyemo bitwaye iki se这小雪萌的事情已经这么多，还要替别人的儿子操心， haraza guteza ibibazo hano n'ibya mbere byose yarabyangije nahoshe 夫人莫生气，有劳夫人。 yewe ndakwinginze mutuze mwakira ko kunywa mutuze rwose mutuze ho uyu yaracyategereje ntumbaze ngashaka iki Liuli avayo umushenzi kavayo yewe ndo 你干什么？ urakora ibiki 我以为这么些天储 nibazaga 块木头呢。 uhagaze nk'uruti n'imbubusha cyangwa se wahindutse ipoto kumbe nsanze ubasha kubusha 我已表达来意，若小雪萌不答应， icyanzanye urakizi ukimutemera ibyo ndimo ndasaba mukanyorohera bikarangira 就不能轻易改。 amabwiriza yacu ntabwo yahinduka gusa 不过什么？ gusa iki 我的意思是，不管小雪 nari mvuze 龙吟城 kondisiyo mudushakaho ni iyihe kugira ngo
Longo Yin yemereye ibyo musaba. Tubwira Longo Yin yemera icyo ari cyo cyose. 但倘若龙吟城 Ni 与 ibyanya byo koko amabwiriza yacu ntajya ahinduka. 血盟联手， Nimba hakenewe isano hagati ya Longo Yin na Snow Alliance, 那就另当别论了。 ibintu biraza kuba bitandukanye aka kanya. Nyine ni iki? 橙花海被毁的消息尽人 Aka kanya ubu ngubu 皆知， icyo twashakaga cyangiritse. Uritonde mwihangane. 不能改。但倘 Bwiriza ntago yahinduka. 血盟联手， Isura yangiritse. 当别论了。 如何联手？ 眼下龙吟城花海被毁的消息 Buri wese azi neza ko muri Longo Yin 尽人皆知， hari ikibazo cy'uko Flower Sea yamaze kwangirika. 想要隐瞒恐怕为时已晚。 Rero biragoye ko iyi diru yacu twayikora. 且不论这个事情究竟是谣言还是真相， Ntago twitaye nimba ibihari ibyanyabyo cyangwa atari ibyanyabyo. 防范唯一的办法 Gusa kwirinda biruta kwivuza. 就是用另一个真相来掩盖。 Ubu ni bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo 我计划 amakuru amwe n'amwe abungabungwe. None urimo urapanga ikiri yuri. 唉，自然是要制造些动乱。 Dukeneye 凭我一人之力可无法， igifatika. 得 Dukeneye guteza ibibazo. 一臂之力才行。 Gusa ntabwo ibibazo byakorwa natwe twenyine. Dukeneye ko nawe wadufasha. 小雪盟之 Dukeneye gukora show. 打倒了， Abantu nibaryoherwa 我的安危， byaba ari byiza cyane. 玄烨公子你负责了。 Nkeneye yuko wanandinda. Nutimbura abantu biraba ari byiza cyane. 数日，我担心龙 Byantwaye iminsi kugira ngo nkemure iki kibazo. Ndahangayitse ko iwacu iwanyu iki. 你们就自己解决吧。 Bivuze ngo ibi ngibi ugomba kubyikemurira. Nta wundi uragufasha. Kiragafata. Kunkweze. Kunkweze. 我该如何配合？ None dukorane gute? 往南， Ya mu majyepfo. 先弄清散播谣言的各大门派 Ujye gushaka 的底细。 inkomoko y'aho ibihuha byaturutse. Kararekera. Ibyo gusa se kandi 这一次回城 barakwereka hakora mu gisagara. 小心才行。要是我爹知道真相，你一定要否认啊！ 你就放100个心吧，我这次不会 Tuza. 的。 Ubora. Mu gihe mpari nta kibi kizababaho. 跟我商议， Hari abari kuganira hano. 知道了。 Aba ngaba 商议之后， nibwo bageze mu gisagara. 哎呀，我的少个 Barimo baraganira rwose ibiganiro byaryoshye. Aka ni kazi k'amakuru. 臭小子，我终于把你们俩给盼回来了。 Arimo aragenda akwirakwira ahantu hose. Kumbe bayi barahuye. 死我了！ Wakantu utuma ngo kumbura. Wigira kara kajyayo. 想为 Nta soni. 你们立 Ah? 马回来。 Uzi ibyago dufite. None mwese muraje. 的好菜给我们俩 Bayi. 做啊！ Wakadutegura icyo kurya. Ukatwakira. Byaba ari byiza cyane. 现在回去。 Nta kibazo. Tugende mbashakire igipolizo kimeze neza. Eh? 这龙吟城出事儿，不会有人。 Gusa aka kanya 没想到 nari nzi ko nta muntu uri budufashe. Gusa ubwo muhari. Fatu. 没 Biraryoshye. 买了。 Ikindi Longsu na Meiying baraza ko bari ku ruhande rumwe. Biraba ari byiza cyane. Meiying nawe ari buze se cyane. 跟城主商议此事。 Cyane yandikiye Longsu amubwira yuko ari buze gufasha. Yarabyumva. Aya si amahoro makera. 见过城主， Ndagusuje Master Long. Byiza cyane. 能在龙 We 吟， na Hwa muje kudufasha muri iyi crise. 我深感欣慰。 Ndishimye cyane. 不过现在 Gusa 经济 situation turimo 可能要有变了。 imipango yahindutse. 人 Kubera aba master baje 看究竟，我决定 tugiye kujya kureba icyabaye 先带着各派的掌门人 kuri Flower Sea. Linjing tujyane. 索尔，你一定要带着空字堂的弟子， Ugomba kumenya neza ko 任何风 umujyi umeze neza so. 不可以放过。 Uranyumva neza? 可原本计划已经商定， Gusa se 突然更改， ubu ngubu se biramutse bibaye ibindi bindi eh? Muri Linjing se oya muceceka ariko kandi. 说的办，连静能在危难之际赶 Ni 回 ngombwa ngo mumbwire icyo gukora. Linjing ubwo yaje reka dufatanye gukemura ikibazo. 说了， Linjing 我能有任何的事， nizere ko uyu mugoroba uraza kumfasha neza cyane. Ntugire ikibazo. 当 Byose byateguwe. 快注视 Longsu ararinda umujyi mu gihe mwebwe muri mwagiye. 这是城主的安排。那林静， Ubwo Master Long wabiteguye Hao. ndagukurikira byiza cyane. 只不过那城 你 主 放心， Gusa Master Long ntugire ikibazo. 也没有任何的 Mu gihe nta kintu kidasanzwe kiri hano mu mujyi. 花海。 Ibindi byose turabikemura 城主 cyane. Bamwimye ijambo. 海狮 Ngo bajye kureba ikibazo cyo muri Flower Sea. 换权， Bamwimye ijambo. Undebere nawe. Uyu hari utwo wamuhaye. Hey, 连静， Linjin. Fata.
fata ho 来来来， yemwe muze 厨艺大增啊！ oja ndateka ngo ngwindure kweli ndateka 没离开龙吟城也有段日子了，这屋里的陈设是一 nyuma yuko ngenda ibintu byinshi byarahindutse hano 一样吗？ 那当然， cyane nyine 你和丫头的房间，我可是严令运。 aya ni amatwara adakorwaho kandi nta muntu ujya ubasha kuba 但是你们 yayavogera adaha uburenganzira ubwo mwagarukiye mu gihe rero 又不是没有， rongo yi 此处就留。 ntabwo tujya tubura ibyumba byo kuba twarazamo bashyitsi n'ejo bundi waza ukongera ukagisubiramo 来来来来， reka gerageze numve ngwino gerageze karibuni nimwumve mugotomere muhuteho 怎么样？ bimeze bite 哇， yewe we biraryoshye 就说吧， nari mbizi sha 你说我这是不是沾了紫妍前辈的光？ kakoziya ni umurimo umwenda wo kumutekera akaryoshye ujya umutekera akantu nk'aka 你和丫头做的， ni wowe nabikoreye nahwa ubu muzanye ute 过去了便是 erega iyo ikintu umaze kukibagirwa urakirengagiza kikagenda 风度的人 umugabo wa nyawe ntiyivuguruza 来了， narayimubwiye uvuze ngo sinzakomeza kumwirukanka inyuma rero 我现在什么也不 aka kanya sinkimutekereza 厨艺， ubu nsigaye nitekerezaho njyenyine 汤破有 cyane 就连城主 uzi egisperiyanse maze kugira 味儿， ntago wabyumva maze kujya kure cyane rwose 海行动，你的任务是什么呀？ none se ikibazo cya flower c iri joro wowe ufite akahe kazi 一块守城。 ni ukurinda umujyi ndi kumwe na long su 那你去忙你的吧，时间都来不及了啊！ okay ngaho genda rero igihe cyaducitse amasaha ari kudusiga okay 回头再聊， ndagiye 疼的是。 iyi supu gotomera urumva uyirangize ibindi turabigana ngarutse uyu bamwimye umwanya wo kuvuga bidatinze abandi ntago bagombaga kumenya umwanya w'ibanga babazanye bapfutse ku maso atazagira n'uhinjira aha ntago ari buri muntu wese uhinjira kugera hano hari imyutsi wibuke flower garden barayitwitse barayishumitse uyu nguyu impamvu babazanye hano ntago ayizi 此处是赤华珠花店， kubera ko n'ubundi hararimbutse ese ko nta mpumuro y'indabyo numva hano 何时才能摘下眼罩？ twivane ibitambaro ku maso 让大家久等了。 mwihangane gutuma mutegereza ubu noneho mwakwipfukura ku maso ubu noneho mwakwipfukura ku maso 大家眼前的就是赤华珠的花海了。 murabona ukuntu hano hantu hameze karabaye bo barimo barareba indabyo ziri aha 人确实是误传， bivuze ngo ibihuha biri mu isi mirwane ntabwo ari ibya nyabyo 依旧 longo yi ifite flower si ibya nyabyo uyatangira kuzengera ndagira ngo mwitone muri filime abandi bavanye ibitambaro ku maso babona flower si irahari the scarlet flower pan uyu nawe yareba akabona birahari ariko twebwe turabizi ko hahiye dore saso ndebere master long 大家小心！ dore ngarashumika mwicunge sha mwicunge ahantu hose haraturika bumva babateyemo akantu uyu nguyu ari inyuma y'umuriro 林静， Linching urimo urakora ibiki urimo urakora ibiki wowe dore sasa ngo baramwisubira uyahindukiye arebye mugenzi we amubonamo Linching dore ngo baratangira gusubiranamo kandi dore ngo baratangira gusubiranamo umwe ari kurwana na mugenzi we nazinga ari kurwana na Linching dore ikibazo kandi filime iraha bigara birebye byarumirwa n'ibiki biri kubara n'ibiki biri kuba 楚清风， Long Jifang 计划究竟是什么？ iri mipango nyabaki 老白给你包的药更 bisa nkaho isupu bar yagutekeye utayinyweye ngo imare neza sha ntabwo urimo urafatwa niyo mpamvu mbona nawe utarimo urafatwa neza bivuze ngo isupu bamuhaga nganywe mu kanya yari irimo akantu 唐门的大长老面前，为何会如此的紧张？ ho 你藏得够深的。 wa mushenzi
nawe ntawe utandukanye n'abatanga ndetse n'abandi warambeshye sha uranyitsimba niko naraniye gute wambeshye还会有什么问题吗？ yibutse 我们利用其 aza kuganira 再加上紫嫣前辈所制毒账， na Meiying 使众掌门产生幻觉。 ntabwo yari amenye neza 不过 imipango y'abagabo 天只能支撑一场， nta nubwo yari amenye neza n'icyo Narani cyangwa se nimba umuryango w'aba Narani ugikomeye ariko byose muzehe yaje kubimenya uyu nguyu yamuhaye 就有劳你了。 此事对于龙吟城来说非同小可。 ku nama z'ukuntu bari bubigenze 外人，城主却将死 kugira ngo abashe kwivana mu gisebo cyari kimuriho. Nibuka uyu musore kuri formation nawe ni mubi cyane. 不知 yatumubona ibidahari. 了这个问题之后，我还能活多久？ ndabaho igihe kingana ikimara kugufasha. 梅少主既然敢来我们龙吟城， ubu ngubu uri mu mujyi wanjye. 还会怕我？ ufite ubwoba ko nagukomeretsa? 上一回我入龙吟城的时候， ubwo mperuka hano 所有的生杀大权 warankontoroye pe. 不过这回不同， gusa biratandukanye kuri ino nshuro. 这日子 muri ino minsi 苦心钻研梅家武学， nize tekinike y'umuryango 求梅家大胜，但起码自己的生 nubwo wenda atari ibintu bya danje 手里才 ariko byibuze yakwita ku mutekano wanjye. ntabwo wapfa kunkanga noneho. 是想说什么？ none nicyo ushaka kugaragaza? muri make ushaka kumbwira iki? 既然城主如此信任我， ubwo wanyizeye 那么我也有一个消息要作为回礼送。 ndaguha nanjye amakuru ahwanye n'ibyo unkoreye. 不知城主可知林静的真实？ ntabwo uzi Lin Jing uwo ari we wa nyawe se? 他是灵虚阁的少阁主， ni Yanga Master wa Lin Jing. 会有假吗？ 他是少阁主， ibyo se si byo bya nyabyo? yego kuko ni Yanga Master, 他还有 gusa afite ibindi bintu bimuranga. 是吗？ bya nyabyo se? 他叫 yitwa 蓝月。 Naraniye. Hoho! yikangamo. Meiying yamennye umuceri. N'umwana w'umwanzi. Kandi hano baracyabagana. Bazi ngo Lin Jing ni uri murabica. Ndebere nawe. Kigiye kumurangiza. Yaritambika. Master. Lin Jing. Kuki ushaka kutwica sha? Kuki ushaka kutwica? Filimi iraha. Dore sasa ngaramushyiraho igisebo. 纳兰熙的儿子， Nkuko nakekaga umwana wa Narani Jing nawe agiye kugwa mu biganza byanjye kweri nkuko nishe se. Filimi iraha. Umwana wa Narani Jing nawe ugiye kugenda mu biganza byanjye sha. Umuriro ni mwinshi. Ni ikibazo. Kumbe hakuno ku ruhande hari uwarokotse. Ndebere nawe mu gatondo yaje agwirirana. yaje agwirirana. Kabaye mutabare. Iki se kandi? Niki? Filime ntabwo iraryoha mwitonde. Filime ntiratangira. Bigenze bite? Master Hall of Life twese aratwisha aratumaze. Twese aratwisha aratumaze uko twari turi barindwi. yashaka kutwica. Abandi bose bapfuye bashize. Bishoboka bitese kandi. We mumujyana mujya kumuvura. Uyu ni urokotse wonyine muri barindwi bose bari bagiye. Wa ashobora kuba ari ikosa ryabaye. Rero ko tumenye ibijya mbere uretse kugira icyo uvuga. Master 大海灵境，我相信他。 bashobora kuba bamuteza agatego. Ntago Lin Jing yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. 这就是城主的计划。 Oh, kumbi ni imipango ya Master. Mutegerere iki? Tujye kubatabara. Tayari. Basigaranye hano. 因为 kubera icyo ukoze ibingibi. Kubera iki mbikoze? 被嫁祸给你， ni ukugira ngo ibibazo byose mbiguteho nyine. 水应给灵虚阁， ibibazo byose ngiye kubishyira kuri Lin Jing Pavilion. 赫赫名声， nanjye nunguke. 背弃 igisebo cyari kigiye kunjyaho kirahita kimpanagurwaho. Tayari. Tarajya kure yumvisha abazi. Giracha Lin Jing 城主， Naraniye 的狠毒。 ni gute wowe umugome karabaye. 纳兰月 Naraniye 受了灵虚阁阁主的命令， gute wategekwa na master wawe kugira ngo uze utwike Flower Sea? Nta soni wowe. 掌门人， none wishe n'aba master bose
拖到我龙吟城的， ushaka kugira ngo ubeshye Longoyi karabaye 可要如此歹毒？ gute watinyuka kweli ha uyarumirwa 不错，你以为你筹谋， wigaragaje neza 其他人会相信？ urakeka buri wese yakwizera mu mitwe yawe ha 当然会信。 cyane rwose 这死去的人， abantu bose bapfuye ni ibimenyetso n'icyo utabona 你们知不知道？他根本就不叫林静， nizere ko muzi neza ko umuntu atari Linjing uyu ntabwo ari Linjing 他叫纳兰月。 yitwa Naraniye Naraniye cyane mbega bitunguranye 我龙吟城， yinjiye muri Longoyi 毁我花海， arimbura Flower Sea atwara Chuwape 最好的证明， none dore yishe n'amaster bose kubera ko bari baje kuvumbura ukuri 还众掌门人公道，严惩这个凶徒。 tugomba guhuza imbaraga tukarimbura ikibi cyane rwose nyagasani yewe murekere mwo kanyagwamo 林静绝不是这样的人。 Linjing ntabwo yakora ibintu nk'ibyo ngibyo nagaragaza ko ari inzirakarengane nabigaragaza ndebere nawe uyu bamushyize mu kibazo 一边 wa w'ibikigoryi 好怕。 ntacyo gutinya 诸位英雄， mwana ntwari 林城 Longoyi yacu 他们灵虚阁的， ntabwo izigera itinya Lingzhi Pavilion habe na gato 共同讨伐这个逆贼， ngiye guhana umunyabyaha 报仇。 mporera abamaster bose bapfuye filimi iraha 婉儿， wa 你给我让开！ jya ku ruhande papa 景福， Longjifang yewe sigaho 林静， Linjing 我相信。 ndakwizeye ndakwizeye wihangane ni ikibazo bamushyize mu gaco bamutaye mu kibazo atari bwivanemo Longhua kanguka 你都是荣家的女， byari ibyo ari byo byose 那二小姐 uri umukobwa 荣姑娘，她是那 w'umuryango Miss Long 劫死了这么多人，你要三思。 ibi ni iby'umuryango 你住口！ ugomba kubanza ugatuza we wasaze kandi 让开， jya ku ruhande 让开！ jya ku ruhande wanjijiwe 师傅， master 小姨， anti 她一定是被冤枉， ashobora kuba yagambaniwe 我求求你们救救她！ kanizere ko mwembi bari mwadufasha katurore 花儿， wa 切不可冲动。 gabanya amarangamutima yawe wituma gukontorora 城主， nyir'umujyi we 我白维只在此， ndahari 无需城主亲自动手。纳兰月，把兵器放下， ntago natuma 小心，不要乱动。 Longa mwiyicira we nizera wiba ikigori kiri inkota hasi 事已至此，你就乖乖束手就擒吧。 ubwo byageze ahangaha manika amaboko emera we turagufasha bisa nk'aba ngaba nabo batazi ibyo nyir'umujyi yapanze bamwambuye inkota bamwambuye inkota katurore 天， papa 你都不查明真相，你就说他是凶手， ntago nitaye 这可是活 ku iperereza iryo ari ryo ryose wakora gusa wibeshyera umuntu kora iperereza ushaka ariko wibeshyera umuntu 这样杀害他。 ntago natuma umukomeretsa yewe ntibugire ikibazo 绝对 Longoyi yacu ntago yatuma umunyabyaha agenda amahoro 人已经毁掉了我们的 yaba yabikoze cyangwa atabikoze byakoze igikorwa kibi cyane 城，也是第一个。 tugomba gushaka ubutabera 不过，现在 twakamwishe gusa 我便宜他了。 是啊， reka tubimuryoze mu buryo 再杀也不迟。 bugaragara buri umwe wese 主， Master Long bose bamwigometseho umwana ajya mu nkota papa nimba utamanuye inkota mperaho nimba utamanuye inkota mperaho 瞧瞧这孩子， reba nk'uyu mwana ari we 被爹宠坏了， yarangijwe muri iyi minsi rwose 大的事儿还敢任性？ ibaze ko arimo arakora buri kimwe cyose umusore avuze kweri aranamwitangiye 诸位英雄， mwana ntwari mwe 今日 uyu munsi 只好先将这个凶徒 umwicanyi murimo muramubona imbere yanyu uyu niwe uturimbuye twese 不过我可以答应大家， gusa ndabasezeranya ko umunsi umwe 朝一日， nk'ubwo adapfiriye ahangaha 革之时 Longoyi 定会将此 izataka Lingzhi 以祭今天王子。 ubwicanyi bakaburyozwa 一切单凭城主安排，还望龙吟城 twiteguye imipango Longoyi nizere ko izahora abamaster bacu cyane
basore 这个凶徒给我关押起来。 umwicanyi mu mukabe umutemu baje kumufunga bose barumiwe ubugambanyi nuko bugenda kandi agakobwa kagiye kuzana umusore akabwa ati waretse tugapanga gafunga umutwe do akaba akazanye hano 不过仗着城主和小姨他们在乎你罢了。 Ese uri gukora imwe kwera ko anti na masoro ngo bakwicayeho 纳兰月还能有谁？ tugende ku iterambere ryacu ubundi nicuze wowe 就不要妄下定。 hakubibonamo iki ubundi koko wihubuka mubuka iki 如今信 ukuri kuzamenyekana 你就在这 hari 儿静 ikindi 一下。 guma hano tuzi guma hano ntuzi biki se ndekura wowe pa toka byaramukomye afite imbaraga yikanzemo yafite imbaraga ho bamutaye muri ya black chamber baje kumuta muri ya black chamber ni ikibazo ararucika ate mubaya cyane yari yizi niko ye niko wampa amakuru y'ukuntu wandimburiye ubutunzi bwanjye ukanica abantu kararangiye se kandi episode ya 20 nuko igenze ntimucikwe na 21 biragenda bite bibutsa ko ni ku gasobanuristore.com Imana barinde ciao ciao hasta la vista